أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawoen yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata ɗum ko Allah du'ano ɓurnaɗo tageefo ngon Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kanko e sahabaɓe makko ɓen e ɓeygure makko nden fou e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago diina, salminago hakkunde julɗo e julɗo, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Yo Allah waɗin en fo meɗen jaaɓe yimɓe aljanna. Haray hiɗen du'ano mawɓe meɗen wuuruɓe ɓen e faatiɓe ɓen fop ɗen toro subhanahu wa ta'ala yalla okku en enen kadi battane moƴƴo wurna en zurriyaji men ɗin fawa barki e majji. Haray en fotti hande kadi ka page meɗen Facebook laawol kisal ɗo. Yo Allah hisina kala waɗayɓe ɗo yewtereji e sincuɓe o laawol kisal ɗo e daarayɓe ɓen e waajotoɓe gaɓen e hooreɓe muɗum e wonɓe kipɗe ɗum ɗo fof jeyaɓe hisuɓe. Haray musidɓe julɓe tedduɓe miɗo toro subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu hara ko mi woni yewde kon ko fi makko, onon wonɓe daarude daariɗon fi makko, onon feƴƴinoyeɓe yewtere nden feƴƴinironga hara ko fi makko kanko pet Allah. Yo Allah suuɗu golle meɗen ɗen sheytane, hara sheytane heɓari hay e hunde tigi tigi on e golle meɗen moƴƴe ɗen. Haray mi andintina e hoore an ɗo ko adi kon mi andintina on ko wiyete as-salatu khayrun minan nawm. Haray nde ko julde nden ɓuri moƴƴude e ɗiɗoygol ngol. Ko fi hon ɗum tawata ko julde nden ɓuri moƴƴude e ɗiɗoygol ngol. Ɓayɗanagol ngol kadi haray hino moƴƴi. Kono noon ko ɗum ɗa ɓuri e moƴƴude. Ko fi hon ɗum ko ɗum woni ko yewteten ɗo. Kono aɗo en natande yewtere nden musidɓe julɓe tedduɓe. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki si woni neɗɗo o finata fi juulugol subaka o haray falyuraji e nafsa, falyuraji e hayata. Haray o dartu gurdam makko ɗan, o darta hoore makko nden. O darta hoore makko si tawi a wawata immagol juula subaka e leer wo haray dartu golle maɗe. Ɓeni fi hon ɗum julde ɓurde sattude nden e hoore naafiqijo ko juulugol subaka e leer. Si tawi noon an a wawata immade juula subaka e leer, andu a tawama e naafiqiɓe ɓen. Sa wawata immade juula subaka e leer, andu bakkatuji ma ɗi ñoƴƴima, ɗi ɗuuɗi, ɗi teddi e hoorema ha tawata wawata immade tellement ko ɗi teddi e hoorema. Ko naafiqi tun mo bakkatu mu rondi ha teddi ko woni wata immade juula subaka e leer. O yafoto si yewtere nden sattiri ko noon hadis on men. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo julde ɓurde sattande teddugol e hoore naafiqi fo ko julde subaka e julde honde e julde geeje. Joni noon an musidɗo julɗo tedduɗo tentinene wonɓe Occident, Europe e Amérique yaasi on fou sa signi contrat tawi ko fuɗɗotoɗa gollugol ko e 5 heures du matin ma e 4 heures, ɓayno woodi fuɗɗotoɓe e 4 heures. Hiɓe wawma wondirande Allah, ɓeyna ɓe wondiri Allah duuɓi 10, hiɓe gollude ɗon ha hande ɓe leetari ka golle wona fere sakko ɓe manka. Kono immagol ngol juula subaka ɗum ɗon c'est tout à fait un problème. Volonté on woni ala ka nder ɓernde, faale on ala ton. Musidɓe julɓe tedduɓe si a walike ko ŋuŋuɗa o ko ŋuŋuɗa, si police soni tun a immoto. Sa walike ko ŋuŋuɗa o ŋuŋuɗa, si goɗɗum musima a immoto. Si a walike ko ŋuŋuɗa o ko ŋuŋuɗa, si goɗɗum musi ɓeygu ma ɓiɗɗo ma pelleta immoto naɓaɓe ka labtane. Ko ŋuŋuɗa o ko ŋuŋuɗa, si innama suudu no sumi pelleta immoto. Finara ɗan wonti few. Ko fi hon ɗum sallijo on innata as-salatu khayrun minan nawm. Ko julde nden ɓuri moƴƴude e ɗoygol ngol waltoɗa. Poɗa suddare nden suddoɗa ko ɓayi Allah no jonnuma cellal. Poɗa suddare nden waltoɗa ko ɓayi himo jonnuma fowtare e sécurité. No woodi leyɗe goo fewndo ɗo hara tigi tigi on si ɓe walike ɓe ɗano riwo ñalolma jemma ɓe susta ɗanade hakke bandi ko woodi e muɗum. Yo Allah addan en sécurité e leyɗe meɗen nden. Si tawi ɗon a wawai finande di lundi au vendredi, jongande ma tenen ha e juma, a wawai finugol fi ya ɗaɓɓoya nguura no wuurira. Kono ñande e di samedi dimanche a wata immade fi ya juulu subaka e leer, wallahi musidɗo julɗo tedduɗo
nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki hara e dartu hoorema ko fii ɗum ɗo yewteten hannde assalatu hayrum minan naw. joni noon ko honɗum anditeten enen ɗo fop meɗen pellet en maayey ko honde tuma maayeten mi anda ko joni kaka mi woni e wolde ɗo kaka ka wonɗon darde lan ɗo mi anda a anda kono pellet ko en maayoɓe. ñande goo weetay hara goto e meɗen weetare, ñande goo niɓɓa hara goto e meɗen niɓɓari, ñande goo ndiyan saaƴa hara en fof ɗen ka nder gaburuji meɗen, ñande goo nangue yalta hara hinge wuli hara ko neige hara en fop meɗen hiɗen ka nder gayɗe meɗen. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki non wo raka'ata alfajir wo darɗe ɗiɗi ɗe juuleten ɗen si juulen subaka wo hayru min adduniya wa ma fiha baraji majje hino ɓuri moƴƴude aduna on fof e kala ko woni aduna on. cheikhu usaymin rahimahullahu ta'ala o ceerno jono o maaki wo ila allah fuɗɗi tagude aduna on o tagi yimɓe ɓen kadi fewndo adama ha yawmal qiyama sen ƴetti ko taga kon fuu e aduna on fuu e kala ko woni aduna on kon fop e kala jaman e kange e kalisi e euro e dollar kala ko anduɗo no mari valeur a ƴetti ɗum non a waɗi e balance a ƴetti baraji ɗe darɗe ɗiɗi ɗe ruƴƴeten si juule subaka baraji ɗen non hino ɓuri mawde ka Allah. joni noon goɗɗo neɗɗo o nana salli yo no wiya assalatu hayrum minan nawm ma réveil on hino ka juuɗo ma hay montoji ɗin ɗi sorey ma téléphone on sona ma réveil mo waɗɗa on o inna imme dey ko julde nden ɓuri moƴƴude e diɗoygol ngol on tigi ñoƴƴita. si reedu musima ɗon a immoto ka immotako, si dogudu nangima ɗon a immoto ka immotako, si takkitoyagol hurgo ñano ma hurgo tosoko yanima ɗon a immoto ka a immotako, si bobo waaliɗo takko ma ɗon o wulli a dankotomo ka a dankotako, si mo waaliɗa takko ma on ɗon inni mi nawni o faɗɗama ɗon a immoto ka a immotako. ɗum ɗo fof ko aduna woni ko nodduma kono Allah noddama ya immo ɗum ɗon ronka immade. si mayde noon ƴettitima ɗon inno ya on ɗum halla. musidɓe julɓe tedduɓe ɗo mi natande yewtere nden bani adama si o wallinama ka nder qabru makko si malaikaɓe ɓen ari si ɓe ardi ka hoore fi honɗo no wodi golleji tati dandayɗi bani adama lette ɗen ka qabru piiji tati si a duumike e majji ɗinɗon Allah waɗay ɗinɗon sabu ko danduma lette qabru, ko danduma sonja e nder qabru, ko danduma niɓe qabru, ko danduma ɓittendeji qabru, ko danduma niɓe muɗum e kala e sonja e probléji ko woni e nder qabru. pellet sonja e sohola e lette wallahi no e nder qabru. ko ɗum si sayidna usman kanko ko torotono Allah ko yo Allah hon dandumo lette qabru, o torotono ko Allah yo Allah dandumo lette yite jahannama. ɓay ɓe landikemo ko fi honɗum sayidna usman ɓe maaki qabru o woni galle aranɗe ɗen e galleji ɗin laakara, ko ɗon woni premier escale wosi ɗon moƴƴi koko woni yeeso ton kon ɓuri e moƴƴude. si qabru on boniri on tigi ko woni yeeso ton kon ko ɗum ɓuri e sattude. yo Allah hon dande yo Allah moƴƴinan en qabruji men ɗin. ko ɗum si ɗen hani du'agol ka du'a meɗen ka julde innen allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Allah mi torikema mi jeejima dandan kala sonja e lette e problémeji ko woni e nder ka ngayka. si yehi ha giɗo ma ƴettima jesi ngayka ha ka luggi, o ƴettima a wallinima nder ton, o watti huɗo, o watti haako, o watti leydi, o ombiti ha ɗum ƴoofi, mi sikki tun haray giggol waɗiɗo. joni noon ko honɗum hatta ɓiƴoɗa ka nder qabru, ko honɗum danday ma niɓe ɗen, ko honɗum danday ma ton wula on, ko honɗum danday ma bolle ɗen, ko honɗum danday ma ton jahe ɗen, ko ɗi piiji tati ɗimi woni e wolde ɗo. ara nun kum ko tilawatul qur'anul karim, koko neɗɗo on jangayno deftere Allah nden, kon jangugol qur'an. si malaika ɓen ari deransirgol maka hoore, qur'an o wiya terte o heewi ko o jangayno qur'an bimbi e kikiɗe, ko ɗum o ittirayno kooƴe, ko ɗum o soƴƴirayno, ko ɗum o hirtorayno. si o fini bimbi o watta goɗɗum o jangari qur'an ko fanɗi o, hay si tawi ko sengo woto.
ñalorma kadi ko fanɗi o heɓa hay so tawi ko sengo woto kiikiiɗe kadi o heɓa hay so tawi ko sengo woto tertemo o waalo o fowto malayika ɓen tertoraka hoore ɗo kono a yiyay hande ko'e ɓurɗe nde hoore e janɗugol ɗo nde foppu may hara ko bidon vide hara hay jusu goto e qur'ana ala e hoore bani adama sa wallini ɗo 1 million dero yo hunjo jongannema naasi ha amma yata saalun wallahi o perdayɗi hara ko innaɗo ko moko bamo mari duuɓi 50 duuɓi 50 hande kadi o ɓadoyike laakara ɓuri aduna o wawatama dartande jusu goto timmuɗo ma o wawatama firande jusu goto hara firo mum no timmi oɗo inna allah min kaddo miɗo faala aljanna allah innama mi addima duuɓi 60 a dogi fi aduna han joni a heɓari aduna a dogi fi rewɓe a dogi fi ɓiɓɓe a dogi fi jawdi e otoje e cuuɗi e weeli foti e parcelle ji e hectare ji ɗum ɗo fop fi ko an kon a waɗari hay e hunde a waɗari tawoya allah e nder jusu 60 tawata hay jusu goto alaka hoorema kon ɗum innoyta allah no wodi ka négociation ɗo musidɗo julle tedduɗo jusu goto a anda ɗum ɗon wona feere no woodi moko ba anduɗo pellet ñande go o mayay wona ñallal timmugal o memari qur'an moko ba anduɗo wuuri mayay pellet yontere o uditari deftere allah ne moko ba habbiɗo mayde habbiɗo malakul maut lewru timmuɗo o jangari qur'an moko ba habbiɗo malakul maut ɗeɗɗere mayde hirsede o memiri qur'an o tuma suuma yaari subhanallah kon ɗum innoyta allah yi'a neñirawo coñci ɗin hino timmi hay hunde ala ton yi'a sagata hino dari wallahi a yiyemo toon yeɗoɗa hara ko ɓiɗɗo ma ko koto ma ko ma baba en ma hara si o ɓornike hino foti piiji ɗin fof hino timmi kono hay e hunde ko andi e dina makko ala e hille nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki man yuridillahu bihi khayran kala mo allah yiɗani moƴƴirana yo faqihu fi din o faminaymo dina l'islam musidɓe yo allah famin e dina l'islam kono kala andu ko marɗa sa anda l'islam fu so amara andu kala ko faɗuɗa si tawi ɗa jogi l'islam andu ala ko mankirma mo beyo ndaru ɗon hoore muɗum mi toriki allah yo allah famin e l'islam si o famini en o newnana en kadi wawgol gollitirgol ko janguɗen kon kadi innahu waliyu zalika wal qadiru alayh sabu qur'ana ko hunjinoɗa kon ko jangaynoɗa qur'ana on kon qur'ana on tefanoyama yawmal qiyama qur'ana on kadi salo kadi letteɗa ka nder qabru ma sabu ko jangaynoɗa qur'ana on kon si tawi noon ɗum jangatake hiɗa wakkili a golla e leereji 7 di lendi o vendredi no woodi golla ɓe leereji 10 no woodi golla ɓe leereji 16 17 19 kono e nder ɓe heɓata leere goto pet bo ɓe jooɗi ɓe jangi qur'an jangugol juzu goto pet hara ko sifa menen ɓe ɗengal mum yawa hara ettennotoɓe ɓen min jangay qur'ana o juzu goto mintaji 20 ma mintaji 30 kono ƴettu leere goto e nder 24 en ñallal ngal inna o leere ɗo mi waɗi oɗo ko qur'ana mi jangata mi janna qur'an mi janna fayɓe am ɓen mi janna moodi am ma mi janna ɓeygu am on leer ɗon ko dewal hay si tawi ko ɗum ɗon no woodi ka recours waɗoye kono musidɓe julɓe tedduɓe siko sonnajo so fuɗɗike makiyade fi yaltugol o makiyoto leere goto fiwata yimɓe ɓe yiyoymo ɓe inna o labaka si tawi ko haɓɓayɗo karawati la même chose sonnajo so immanike laɓɓingol suudu ndum fotina para fiyo yimɓe ɓen innu ka kaari no laba o waɗa e leere goto leere ɗiɗi mo wadde ménage hara o andari ɗum noon fu hara ɓernde makko nden no waali amma no jooɗagol concentré e hoore deftere allah nde leere goto o wawata a yeyi ɗo moko ba fokkituɗo laakara o jottoɗo ɓawo facebook ma ɓawo ordinateur ka téléphone ɗo youtube ma o naata ɗo joni honno whatsapp réseau sociaux ji ɗin o lappay ɗo leere goto leere ɗiɗi hara o ñama o yara o ɗanaki o waɗa dewal ila ka o jooɗi ɗo hara ko bakka to wona windanede kono ɗum ɗon hara no wallini wonki makko hara ɓernde makko nde no waali kono so yeyi ɗo joni imamu no julde mo waɗi fatiha goto o watti ɗo hayso ko inna tayna ɓe juutinay ɗum hara o hawji ɗugol ka moƴƴere ka baraji ɗin heɓoto ɗon o hawji yawgol ka bakkatuji ɗin heɓoto ton wattanen hakkingel facebook ji ɗin en innata hino harmi kono anden do nelaɗo sallallahu alayhi wasallam ɓe maaki yawmal qiyama hay goto e meɗen teppere mum tawoytande a teppere ha o lande fi piiji 4
no tawa e muɗum tamma on jeunesse yagal magal sagatala yagal magal ko honto feƴƴinɗa ngal en landoyde ɗum goto e meɗen ɗiɗa ɓunɗum si tawi noon joni ɓe ardi ka hoore qur'an on inni tertemo ɓe arda hande kadi ka juuɗe fi jogagol mo juɗɗe inna iye terte noon o jiyaɗo ɗo o waalo o fowto o ɗano heewino ko o ƴettayno sadaka okka heewino ko o fittanayno yimɓe gonɗi heewino ko o ittanayno yimɓe ɓen tampereji e ɓittendeji heewino ko o surrayno yimɓe hara ko sabu ngel makko o ittayno sadaka hara jungo makko nanogon andari ko ngo ñaamu okkitiri terte o tertemo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wono tawa e jeeɗiɗoɓe ɓen ɓe Allah waɗoyde ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama hara tawata ɗowdi o wala sina ɗowdi arsi Allah kin honɗum neɗɗo ittuɗo sadaka o suuɗi sadaka on hara ngo nano andari ko ngo ñaamu okkitiri si tawino angel ma ngel ñamatake a suusata hay ɓornagol fiwata yimɓe ɓen andu hiɗa mari a suusata hay ñamugol ñamete welɗo fiwata yimɓe ɓen andu hiɗa mari a suusata hay ƴewgol e otowal fiyo yimɓe ɓen andu hiɗa mari a suusata hay natugol e suudu labandu fi yimɓe wata andu hiɗa mari haray nafa ko heɓanɗa hunde nafare la yusminu wala yuhni min jo musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo ɓe maaki Allah himo yiɗi si o neminima yo yiwu batte nema ko nemin ma kon e ma an marɗo wata wowo mo mara mo Allah neminiri jawdi yiwɗo moyo andu Allah nemini oɗo fo hino faala kala ko neminirma yo batte nema o yaltu e ma hara wona bungugol hara wona mantagol hara wona bewirgol jawdi ndin kono wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis nemaji joomi maɗin wallahi yewtu fi majji weltorɗi inno alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat yewtu ɗum Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nemirma ala mo falaka jawdi Allah no jonna mo yiɗi ala mo falaka laamu Allah no jonna mo muyani ala mo falaka gandal Allah no jonna ɗum woni mo yiɗi ala mo falaka ko yimɓe ɓen fof faala kon si Allah ƴetti jonnima wi alhamdulillah Allah mi weltanike ma Allah mi jarnima Allah mi torikema duminanan ɗi nemaji ɗo ha niyande ƴettituɗo alan waɗa nemaji ɗin hara ko hujja wonande lan na hujja dow am innaka ala kulli shay'in gadir ɗon kadi ɓe arɓe tertoramo ɗon sabu ko ittayno sadaka anditen tun neniraɓe tedduɓe e babiraɓe tedduɓe yawmal qiyamati mo be men aroye ñalande dargal hara hino dari hara hay mora hun gara hara hay hunde ko ɓurni ala himo darori wano tagirano mo be no rondi golle muɗum yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin ko ñande yimɓe ɓen fop daroyto yeeso taguɗo windere nden fop joɗagol ala ɓaragol ala ƴomminagol ala wona fere kam walagol ko gollunoɗa kon fo hino ka hoore ma ɗo Allah walla hara koko moƴƴi man amila salihan fali nafsi joni noon nden ñande si a ari ɗon ko honnum ɗowdinanayi ma ɗon ko yeru embere sadaka ko ittaynoɗa kon sadaka ma on no ɗuɗiri o ko noon ɗowdi ma nin janɗiri no fanɗiri o kadi andugo noon kadi ɗowdi ma nin fanɗiri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki kullu mri'in kala neɗɗanke kala ɓingel adama tahta zilli sadaqatihi yawmal qiyamati hatta yuɓuda bayna libad bo be wono yayi ley ɗowdi sadaka muɗum ñalande dargal ha tuma gayna ñaawede hakkunde tagefo ngo ha musidɓe julɓe tedduɓe si tawi noon innanoma fi sabilillah ko tosokoy koy piyesoy tosokoy koy si tawi ka meɗen lagine a ittata sadaka hay 1000 francs ko 500 ma 100 francs taw si ɗum ɗo yonanoyte nden ñande nge nangue hay nangue ngen ka meɗen fewno mara si ɗen andi no nge wuliri wona noon fere nangue nge yawmal qiyama hara Allah no yowtoy nge addi nge ha ka fewndo ko e meɗen yo Allah waɗu en itta ɓe sadaka suusugol ittugol sadaka ɗum kadi ko imanu molana ɗon suusinta goɗɗo ƴettugol jawdi mum okkitira amma noon ɓe ittata sadaka ɓen ɓe ittata zakka ɗoɗi woɓɓe hay zakka ɓe ittata wona fere sadaka mo ittata noon zakka yo andu ko jawdi ndi o yangi ɗo o heɓi ndin ko ndi woni ko wattoyte feeruje yiite jahannama ko ɗum woni ko o pasiroyte jonno yangoɗa heɓani ndi lettiroyama kadi yawmal qiyama yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhurum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun ko ƴettunoɗon marɗon e compte ji ko mayɗa accuɗa ɗon joni har hande kadi accani rono ɓen hasibore mayri fof ko an fawi lette muɗum fof ko gabru ma fawi ardinan hoorema ko adi a ardinede ɓay pellete ñande ko ardinte
kono noon fewno ka fewndi ɗo ni fewno ɗo hay heɓugol tun ko wattinoya ɗum waɗa ɗum kasange loota ha moƴƴa juula ɗum surroya ɗum tun no tawa e mandeji moƴƴanede ɓayi joni ko fausse commune tun wona waɗede mayɗo o ko fiiɗo débarrassere tun e makko yo Allah dande en bone nde nawnare arde so ƴettiti en kadi e nder muɗum yo Allah waɗo e yanɓe shahid malaika ɓen tertoramo ka juuɗe ɓe yara ka koyɗe ɓena joni min ƴettirmo ka koyɗe ina tertemo o heewino ko immotono ka subaka ƴetta ɗe toɓɓum hara no ɓuuɓi nes no yalti ma hino wuli niwre hino woodi si tawi ka meɗen o ƴetta ɗe koyɗe makko o seppa yahugol ka juulirde fi tottoygol farilla Allah tertoremo ɗon wata goto e mo memminmo ɗon a yeyi ɗo no moko ba himo jooɗi ɓaawo télé noddine ha gasa o nana noddini o immo ɗon allahu akbar allahu akbar hara ko coñci nder suudu ɗin kadi waalo ɗin o juuda ɗin no heña o feƴƴa o waalo ma o feƴƴa o jooɗo ɓaawo télé o ina juulirde no woɗɗi no wodno e sahabaɓe goo si juulirde nde no ɓadnoɓe ɓe eggayno ɓe yaha ka woɗɗiti fi yoɓe ubaraji ɗin andi to ila ka yaltuɗa ka maɗa wondi e anni e fi tottoygol farilla Allah on ka suudu Allah kala teppere nde ƴettuɗa malaika ɓen hino montandema bakkatu sa wallino e nde ɓe windanama baraji ha hetuma hewtoyɗa sa hewti a naati kadi ɓeno torade Allah yo Allah yaafoma yo Allah yurme allahumma ighfir lahu allahumma arham Allah men torikema yaafom Allah men torikema yurmemo Allah men torikema jaɓanmo jon noon bani adama perda ɗum ɗo fopp ñallal o perda ɗum ɗo fof yontere o perda ɗum ɗo fopp lewru ɗo woodi woɓɓe ɓe yata e juulire sina tuma nde goɗɗo maayi ɗo woodi woɓɓe ɓe yaari e juulirde osi suuma e hewti ɓe anda kon to juulirde woni ɓe anda ka hay e ton andi ton noon Allah no inni ka Qur'an inna nahnu nuhil mawta wa naktub ma qaddamu wa atharahum batte laawol ka rewaynoɗa ɗon yaha juuloygol ñande mayɗa wo ɗum fopp seeditanoytoma yawmal qiyama ɗi fopp ɗi wullete huɗo e haako e leɗɗe e maadi e leɗɗe fopp fesete hande gari sabu ko seppaynoɗa ɗon kon fi yahugol tottoygol farilla Allah on ka suudu Allah si tawi noon hay hunde ala ko seeditanoyama nde ñande musidɗo julɗo tedduɗo sabu ngamelo Allah no addirma ɗum siñi kontora wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun mi tagirani on wosina fi yo rewa jonno yaha yawmal qiyamat hera gollani patron ɗo o haldi o yoɓete lewru be lewru kanko salaire ma on hiɗa hendade o waro yaw ndara to a golle makko ɗe nga waɗani a rambusay ka a rambusata wallahi a rambusay ton noon haray ko honɗo ko ɓeyna khuzuhu fa khulluhu nangemo kolmbomo dumbowo summal jahima sallu wodi ka nder yiite jahannama ko tow woni ko dumboytonmo summa fi silsilatin zarruha sabuna zira'an fasluko ƴettemo ukkomo to waɗonmo e kolomboje e jolokoje janɗe ukkomo ka nder yiite jahannam innahu kana la yu'minu billahi lazim pellet o gomɗinano Allah sina ɗum o tottayno farilla Allah on e lere makko musidɓe julɓe tedduɓe goɗɗo arno landi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ini nelaɗo yeeto lam golle kala ko naɓata aljanna kon fof ko golle honde Allah ɓuri yiɗugol ko ɗum mi faala andude enen nasifa ɗum ɗo landoto ɗen enen ko landoto ɗen yeeto men jawdi ndin fof ko hondi ɓuri welde ko hondi ɓuri moƴƴugol oɗo ɓayo landike ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki as-salatu ala waqtiha golle ɗen fopp ko Allah ɓuri yiɗude ko makko ko ɓura yiɗede ka makko ko ɓuri appréciede o weltori ko juulugol waqtu on e leer makko landi ɗon inni na'am mi nani ɗon yeeto landiɗa ɓum kun kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki ko birrul walidayn ɗiggangol nene e baba teddingol nene ma teddina baba en ma ɗoftoɓe yanganoɓe kurkanoɓe jaɓanaɓe fodde ɓe yamirari ma yeddugol Allah ko wajibi e hoore meɗen en fof meɗen waɗugol ko ɓe wi kon ko ngal gollal ɗo woni ɗiɗaɓal ngal Allah ɓuri yiɗugol ngol yo Allah arsiki en ɗiggal ngol ɓe mawɓe meɗen musidɓe julɓe tedduɓe joni noon sa walike ka gabruma ɓe ardi ka hoore qur'ana on jaɓari ɓe ardi ka juuɗe sadaka on jaɓari ɓe ardi ka koyɗe hande kadi ko seppayɗa yawgol tottoygol farillaji ɗin ka suudu Allah ɗon kadi jaɓari amma onon sonnaɓɓen wona farilla e hoore mon yawgol ka juulirde so yehi noon kadi ella ala so waway timmingol condition ji ɗin coñci timmuɗɗin kono noon ko suudu num ɓuri on e moƴƴande kono noon on sakkatake kadi wata o fi son falama yawgol ka juulirde so juuli ka suudu on heɓay baraji mene yahuɓɓen ton kono noon la salata li jari l masjidi illa fil masjid kala kawtal juulirde julde makko sellata si wona ka suudu Allah ɗum ɗo won non introduction on mo gaddima on haray e yewtere meɗen nden inchallah si ɗum noon feƴƴi ka jaɓagol landal ngal ɓe inni wo limaza ko fi hon ɗum assalatu hayru minan nawm ko julde nden ɓuri moƴƴude e diɗoygol ngol ɓe inni
wo ko fi sabuna ɗoygol ngol ko istirahatun wo ko istijabatun linida e nafsi ko wonki kingini miɗo faala ɗanade yewɗa ɗaniɗa a waɗi ko wonki ki wi amma jolde nden ko istijabatu linida illahi ta'ala ko Allah inni ya immo notiɗa noddandu Allah ndum ɗana gongol ko wonki kingini no faala ɗanade yewɗa ɗaniɗa Allah noddi wonki kin noddi ko honɗum e muɗum ɓuri handude e notede o ɓe men yo jaabi jawabu on ɗon ko Allah noddi kon ɓurɗa hanude e jabade jaboɗa ɗum ɗon ha gayna si arta non jaboɗa non kadi hande kadi notoɗa noddandu ko wonki kin noddumako jon non si réveille on soni a salike immade a nani Allah noddima wonki kin noddima a notike ko wonki kin noddumako a acci ɗon ko Allah noddumako Allah walla ma hara ma yaari fewno ɗo ɗon woni go'o wo ɗiɗi on ko fi honnum ko julde nden ɓuri moƴƴude ɗiɗoygol ngol ɓeyni woli anna nawma mawtun wo ɗoygol ngol wo ɗum ko mayde ɗoygol ko miñam mayde ɗoygol ko miñam mayde ɗanagol ko risque molanaɗo ɗawawi ɗanade ronka finugol joni noon amma noon julde nen fa hayatun ɗum ko gurdanno sa fini hiɗa juulude a waɗi toilette mam ha gayni a salligike a santay vraiment tigi tigi on cheytani i wi e maɗa few wo ɗum ɗon ko hayatun ɗum ɗon ko gurdan hakkunde gurdan e mayde ko ɗum ɓuraɗa faalede a ƴettay gurdan ɗan hande kadi haɗa notaki mayde nden to wo tati on ko fi honnugo tawata ko julde nden ɓuri moƴƴude e diɗoygol ngol ɓeyni woli anna nawma rahatul badani wo sabuna ɗoygol ngol ko fi fowtingol ɓandu ndun goɗɗo ina ami ronki miɗo yaade mi fowto seeɗa yo ɓandu ndun fowto seeɗa ɓaydu golli amma noon julde nden wo farahatu lir ruh ko wonkingol ruhu fowtingol ruhu ma on no ton wonkiki no ton si a faalama non yo ruhu on fowto haray ko ya natuka nder julde jonno mo be men o daari fowtingol ɓandu ma ndu ngilopi ko taga e loopal hoota kadi e loopal wonta foppu loopal gilɗi ñaama e fowtingol ruhu ma on ko honɗum ɓuri e moƴƴude wallahi ko fowtingol ruhu on wo nayi on ko fi honɗum woli anna nawma ko wiyeteɗo e ngol mushtarikum fiha al mu'min wal kafir julɗo wo e kefero wo fow hino kafi e muɗum julɗo ɗanoto kefero ɗanoto fasiki ɗanoto fow ɗanoto ɓe amma salatu la yusalliha illa al mu'min amma sa immi kenon juulugol ngo ko juulata wo ko aadin gomɗinɗo juulugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si goɗɗum yanino ko ɓe makayno arihna biha ya bilal fawtinir men noddina ɗum men yaha men juula wallahi julɗo ala ka o heɓata tuma anina deƴere wonki ɓuri so naati e julde Allah ko honnugo inni ya ayyuhallazina amanu ko onon yo gomɗinɓe ista'inu wallinore bis sabri muñal kala ko ari muñño wassalati e julde juulugol ala dewal ngal Allah ɓuri yidde ɓuri juulugol ala ka goɗɗo ɓaɗodirta e Allah ɓuri so ƴettinde tine makko o sujji ka leydi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki aqrab ma yakunu al abdu min rabbi wa huwa sajid giyaɗo kaw ɓuri e ɓaɗodirde e joomi makko kaka o sujji ɗon musidɓe julɓe tedduɓe a yiɗa ɓaɗodirgol e joomi ma sono be sono wallahi mo be meɗen no yiɗi ɗum musidɓe julɓe tedduɓe wa akhiran wo ahlul fajri yimɓe immotoɓe ɓen juula subaka e leere wo ko fi'atun muwaffaqatun wo ɓen ko dental ko groupe ɓe Allah o hawrindini e sawaba ko groupe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi ko yimɓe ɓe Allah itti nafiqankako e ɓernde muɗum ko yimɓe honnunelaɓe maaki wo wujuhum musfira wo geeke maɓɓe ɗen no jalbi no henti no foti a yi'ay ɓe dun yi'a mande julɗo yagal ngal e maɓɓe wo neɗɗo kala faalaɗo e heɓu yeeso hentigo wo yo dumo juulugol subaka e leere makko ɓayɗu no gasi wo wajibahuhum mushriqatun wo haray kadi tiiɗe maɓɓe ɗen hino jalbi hino waɗi annora ko ɗum senelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo bashiri lmassa'ina fi zulami ila almasajidi bin nuri tammi yawma alqiyama weltinir ɓen immotoɓe juuloya subaka e leer no juulirte noon totta farillaji ɗin fof wo andu no wodani ɓe annora timmuɗo yawmal qiyama kala faalaɗo heɓoyde annora timmuɗo yawmal qiyama yo immo o juula e leer hara o juuloya ka juulirde si tawi ko wonande enen worɓe ɓen
si tawi ko sonnajo yo immo adu subaka seeɗa waɗa darɗe ɗiɗi darɗe nayi darɗe jeego nafa toroɗa Allah o fonta e juuɗe makko ɗen o inna ko hombo e moɗon faala haaju mi huntanamo hombo e moɗon huli goɗɗum mi dandamo hombo jogi bakka to o torolan mi yaafomo ñande be ñande ka Allah an ñande be hara hiɗa ɗaani hiɗa hira a fini bimbi o si tawi ko golloygol hay fina gite ma no wojji ɓuri gite picca koliru kono ɗon a wakkiloto hande kadi immagol yaha fiyo no hiɗani si lewru ndum maayi pellet a yehi salaire ma o a sikkiti ko Allah inni kon wondema si a juuli e leer o yoɓete o inni golle ɗen fof ko kon ɗon o ɓuri yiɗugol e leer muɗum kon ɗum kadi waɗa ɗum hetta joddi Allah ni Allah mara joddi ko yoɓoyeyma illa aljanna sina natal aljanna sa naati aljanna a mayata a nawnata a nawyata a sunotako a gollata a juulata a horata a hajjata a zakkata a jangata qur'an sa natoyi aljanna ko nema e nema a yata hurgo a ɗojjata ton a iilata ton hay hunde ko nema tun e nder nema ɗum ɗo e nema on salaire hum fendi mo waɗo ko honne mum ɓuri moƴƴude musidɗo o inni hon ɗum kadi wo ɓeɗo wo geece maɓɓe ɗen ko jalbuɗum kadi wo ɓeɗo kadi wo awqatuhum mubaraka Allah waɗay kadi barke e tanji maɗi si tawi nde leer juulugol joni o accitay kala ko jokkuɗo a yaha juula Allah waɗay barke e tanji maɗi kala tammo ɗumanniɗa mo jokkuɗa Allah waɗay barke e makko kono Allah waɗirta barke e tan goɗɗo ko si tawi hara kala tamma on ko dewal Allah wonɗa e wadde e makko Allah newnantama ya waɗu piiji bonɗi e tamma on ko newnanayma ko ya waɗu piiji moƴƴi e makko Allah waɗi barke e tamma on yo Allah arsiki en ɗum ɗo kadi ya rabbal alamin wa akhiran o inni fa in kunta minhum ho fahmidillah si tawi noon a laatike ɓe sifaɓe ɗo ko ni wonɗa e gollirde Allah no arsikuma juulugol subaka e leer sa nani o inni assalatu khairu minan nawmi a immoto juula hay sa waltoto a immoto aɗo subaka on préparoɗa o fahmidillah yettu Allah andu Allah pellete himo yiɗuma Allah finninta fiyo immo juula subaka waktu makko on e leer sina yimɓe makko ɓen ɓe o yiɗi yo Allah waɗu en e ɓeɗo waɗa dendangal julɓe ɓen fof ya rabbal alamin si wayi noon wa in kunta sa laatike noon a tawaka e ɓeɗo Allah waɗarima e ɓeɗo hono wo fadu'ullah wo toro Allah an yaj'alaka minhum nde o waɗay ma yimɓe immotoɓe juula subaka e leer sina ɗum a tawete naafigiɓe ɓen a tawete ɓe Allah yiɗari ɓen kadi a tawete jogiɓe sifaji naafigi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓen ɓe Allah woni e newnande immagol juula aɗo subaka juula subaka e leer yo Allah tabintimɓe jaɓana ɓe dewe maɓɓe ɗen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓen ɓe wawari ɗum ɗo yo Allah newnanɓe kamɓe kadi ɓe wawa immade aɗo subaka ɓe naafa ko fanɗi o ɓe juula subaka on e leer fiyo ɓe tawe yimɓe Allah ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi ɓen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala onon ɓe wonɓe darde ɗo fop mi toriki Allah yo Allah holliroy on no wonɗo la yirde ni yo Allah holliroy on ni kadi Allah ka aljanna makko yawmal qiyama mi toriki subhanahu wa ta'ala onon feƴƴinoyay ɓe nde yewtere feƴƴinana nde fi Allah goɗɗo goo nafitora yo Allah yaafu on bakkatuji moɗon jani e tosoki suuriɗi e feeñuɗi ɗi anduɗon fimude wanda fimum mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurno en e hoore o adna haka gurna moƴƴani en yo Allah ƴettite en ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani en mawɓe men fatiɓen foppo yo Allah waɗu firdawsi laala werde maɓɓe yer luttuɓen e hoore gurnan yo Allah ɓoynidu en enen e maɓɓe ha wawa so tawi luttay mi toriki Allah yo Allah dandu en jarrabu e bonɗo yo Allah jogitor en sabu yurmede makko o taw jogitor en sabu bakkatuji meɗen soñja e sohla e ande e probléme ji kowoni ka meɗen lagine yo Allah ittan en no yawiri no newri mi toriki Allah yo Allah waɗe laamatiri fewni nunɗudi hulori Allah yiɗuɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine yo Allah hokkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine ya rabbal alamin kala mijaniɗo lagine jamɓe kisiye yo Allah won ballo makko kala mijaniɗo lagine ɓiɓɓe lagine aksu ɗum ɗon yo Allah sansu anni e makko watta ɓurɗoɓe moƴƴude si tawi Allah no andi ka gandal makko wirnigal na ko sansata yo Allah dandu en bone makko ittamo hakkudeji meɗen ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.